isomero narwaye Ebyo nabugamiro nyumwebazyo obwemanzi z'abashija hamwe n'abakaza bashomera hishomero rya Kasinga Center for Higher Education erukushango mu Rushuku Town Council Sheema District babiri batayire hishomereri okuganiraho n'abeegi no kuhagira ishomero ombyetengo byabo aho basigire basinduko muganda gw'amani ombya science na technology. Izo banagero umugisha ukwetwa old boys and old girls kweisha kubana bo mu service ari Agacencwire Center for Higher Education bantu basima ruhanga kandi barutayira ishomero cyampo umugisha mukuru munonge ikintu ekine kintu kikuru abantu kuteka teke yubarugire aba batankire no kusima ruhanga okugaruka enyuma ukareba ishomero ryawe iyo washomire n'ikintu cy'amani mu mateka amabano muhimbo ushoma n'amani kuhikari icyo cyo barikwenda babe bintu ako wote purpose amujo najyango ko there is no vision, there is no purpose mwinshi mwese ngo yabatine purpose na batine vision mwenu umungasho mudongo kwa all the students kugira ngo twereke abana to have that vision. Mukuru w'ishomereri aberoshegera asimira umuganda gw'emanzezi kandi araganisha obutija kubacwa nteje igiteka nunje abo kuba barkwija baganira n'abeegi bitu abarabiremo hate bari gukora kandi n'abana bareba ko ari abantu bamani kibaretera bamanya ngunamo babaza kuja bargemwe abantu bamani kandi kindi kumuguma mu ry'umwishomero ryanyu imwe nimwe kuba muri nkaba bishomero abamwe nibija bagenda abakozi onkimwe abashomiremo muyamba na munonga umurimo erikwenda twari ishomero mu misho ashimerwa izoberi ahabwo bikorwa kwabaho abashomireyo kugira ngo mushinya kugira ngo bagarikeyo bareba ibashomire kwabusha cyabe cyo muhendo munonga kandi nacesimisa gasha kwa Michael atwachire.